Esperanzao colecta garbage fee de 50 peso el gobierno local con el magavivientes del ciudad. Después aproba el Consejo Local con el City Ordinance 2016-176 que establece con el Integrated Solid Waste Management System. I-anunsya con si Jerry Polisco, Division Chief del Office of the City Environment and Natural Resources na un press conference na City Hall. The city government has enacted City Ordinance number 2016-176, no? Otherwise known as an ordinance establishing an integrated solid waste management system of the city of Zamboanga, prescribing rates and charges, providing penalties for violation thereof, and for other purposes. Under this ordinance, this time we will collect garbage fees on residential units with a 50 peso, no, amounting to 50 peso. Según con Polisco, bajo en esta ordenanza, el respectivo barrio oficiales por medio del DILA Solid Waste Management Committee amo el monitor con el colección y disposal del basura na DILA cada cual lugar. El integrate según con el colección del garbage fee na bill de agua del vivientes. Por eso, anticipa según el consumidores del Zamboanga City Water District que hay aumenta el cantidad del DILA bill de agua, el momento ay empezar con implementa. The city treasurer may enter, the city government through the city treasurer may enter into contract with the Zamboanga City Water District. So, el 50 peso de Atunaki will be integrated to the monthly fee of water bills. This 50 peso will really help, no, in terms of the implementation of the solid waste management program because we will encourage the barangay, dali kita sa barangay level, para pwede sila really help the city government in terms of the waste management program. Mientras tanto, habla si Polisco kay conduce sila serie de awareness campaign acerca de la implementación de esta ordenanza desde octubre hasta diciembre este año. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.